Kini ko All India Radio Shillong ki khubor bang puliru Elma Arwar. Kimat bakomsang jong ki khubor nda ka step khalai telik unai lar kilong. Pentip Menteri rang badu kari Narendra Modi bak sarkar kalat hebon ki kampen roi sya kilong kini jong kari. Hadu sangku arkulur ngut ki ladap IT ka yara COVID ha India. Sakulak ngut tang hining disni. Sa South pa arkundai ngut ki biyo COVID khat kandai tang hining disni ha Meghalaya koi lais pa phrakuwe ngut khalat sang ngut. Bat upatugan sanga kumway na kilawat jong jala Meghalaya. Haswa banay siya ki khubor ki babanya tungi snap shwa ya kini kijing tumlam. Namar kajing nang buong ki bro ki bayo ya kajing pang COVID khat khandai ni kintu ya kinong snap ki jongi bakining khinsting hendai ban buot tikna ya ki kendong kakot kakhya ban nakabenda kitu ki baladap sabsan sinam sijong bat ki baladap ban ay ya ketika jong kawat ka baningkong kemau badi ban ay ya ketika jong kawat ka baar ha kapor balabu. Sangkhop bat pikir yaladi da kababot ya kini kilai kili kirukom le ki basuk den ya kijing nakmat ne mas pinjingai iwei ni iwei pat bat kham pikir ba ban le khot ya khti bat khaman nagabenta kijing tup ki ba khambanya ki bayadai ba ka COVID khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwei all life khandai nyo phra not sound real lani how number iwei not nyo san bat nagabenta ga jalla Meghalaya ki helpline number ki dei iwei not phra bat iwei not nyo non ki khubor ki babnya Menteri rang badu kari Narendra Modi uloong bakilat ay jingrap siya kilong kini jong kari kalakeo ba hakaba ka sarkar klatre borba bantung diang yabon ki jingdong kam jong kilong kini kum kapuli kadang le ka koi kakhya kabam kadi ka jing ay jing suma kum ki jing ay injection lembat kiwei ki jingdong kam jong kilong kini kari Narendra Modi uloong ru bakilong kini ki yabon ki jingmentoy kum ka yeng kasen ki jaka legbar ka boarding electric ka umbam ko umdi bat kile section yakini Menteri rang badu kari uloong ha ka jingsin minta ka jong ha ka atmanirbhar nari shakti sesavat lembak video conference susu Narendra Modi ulay thuru bak sarkar kalakhaw yabon kila kilinti ha ka ba kilong kini kila ban pinkiw ya ka jingin ka jong ki bat khamtam ya ka shnong ka jong ki ka baksa Kari India kalakoi siya kasangpu arkulur ngut kibre kebladap ayak taka ya ketika yana COVID hakari. Kari tanghung kesni kalasaki harus sapulak ngut kibre kebladap ayak ketika yana COVID. Na prem ini kisapulak ngut kebladap ayak ketika yana COVID. Alfulak ngut kide kibla shim ya kawat kabaningkong jong ketika yana COVID. Bat palak salak ngut pat kide jong kawat kabaar na kabenta kitu kiba hakata jong khatfas nem harus sapsaus nem. Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, bat Uttar Pradesh, kini gejala ki beladap ayak ketika yana COVID palat siklot mut kibriye kiba hapreng kata jong khapras nem hadu saus nem. Kibai pat gejala kumka Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Jharkhand, Kerala, Telangana, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Uttarakhand, bat West Bengal keladap ayak ketika yana COVID palat sifolak mut kibriye kiba hakakata jong khapras nem hadu saus nem jong kawat kabaningkong. Menteri Kesehatan Korba Jalla ubalak ng Hindu uloong bakipulit kipet ngor ya kajinlong jiman bantene ya kusomsuk sungsingan hajalam bakatanat pulit kan bu shushu ya kikoring dor ni close circuit television ni CCTV hakijaka berengkam ubarumbu uloong bahakawat kabaningkong lapendat ya kajinpenet CCTV habun kijaka bakani kadai kajing bekhat jong kayeng bisar bahri udu kari bantenet CCTV hakitanat bat jaka terekam kitanat badan bentah hakikam tokin uloong ru bakajingan ki CCTV ha kaleng kalalong ru kajingyarap banlap ya kinong le kam sni berkajingbu ya kani ka kor kadai ka kam ka bayai beten kat habai don kam barkat kum kajingdon pisang uloong bakadai ka kamram katanat pulit bantek ngor batun flain na kajing pahara ha kaleng dijangga ban ai pencing singan ya kinong sungsunong kajilam Shismi hadin baladang kajing bithay bom IED hayaw shillong kay umkha kipulit kilapang bina bakilayakan ya way ubriyo balakano baudang kati ha kani kajing jam kumanchpung gamaw arnit kibre kilaming saw ha kati kajing ja kasni baar kaplapan huwa singe ya kibabuan balang nagalang kasang kinatiyal kahinyot rap National Revolution Council kalashim ya kajing kakli halol kati kajing jam ha kakirwa khubor uba jiti yang rai MPS Assistant Inspector General of Police uloong baya utay ubriyo lakan da kipulit ng kais Khasi resisring kata umi uhe pulit ulay tu baya ka kis ka bayday bakati ka jingja bat kabalak penrung hathanat lai mukra lapin kenya ban IT no asya kathanat Crime Branch East Khasi Hills bat ka jingkut bat ka jingtokit kadanya asya jan
Laban kedo bakate ke jing thai bom IED keraja ka ko shibji shitang EA no khaisni hajan kedukan sha kebadan hajaka yang kali hayo Shillong ke jing thang bo jong ke jing thai kala penlong wat yaka kedua jong kedukan bakan pura bat kiyet yang kiyeng ki bamajan ke jaka bat ki thai bat ki pan kani le ko all India radio Shillong ke balang shikri ya ki khubor Lintri ketenat poling jong jela ubak lakamin rembul ulong baka jinja halan mukra akasni ba kalong kabamla ban bidang setia bakani ka pau bat ke HNLC kala long ka seng jong ki kambian kabamlan shu ka nong rem henre ka basupen persyang benne yaki kun kini ki kampin trim banyo da waksam ulong ban kaleng sarkar kala ai bori ki pulit bakin le ya ka badongkam banyada yaki patba bat banyada na kun kini ki jinja bat deiru ban le ru da ka pating yaki bri badong kti ha ka chimpun bithai bom umintri ulong ru Baya ka balaja umla syu ban ong EA na mar bakalong ka bakhan poy perkhat henday na kaleng ka tinat pulit kali bentuk ngo ban yada kun kini ki jinjam ka jilla Meghalaya tanhung gisni kedam saus pa afnai ngut ki bayo thmai ku be khathandai lais pa phrafu ngut ki balakot no basang ngut ki balakhlak no ka office of GSSMI kala tempit bana kini ki saus pa afnai ngut ki bayo thmai sangut ki dei na East Garo Hills district langut na East Gentle Hills shis pa sanfulai ngut na East Khasi Hills sangut na North Garo Hills nyofuai ngut na River district shithongut na South Garo Hills district arngut na Southwest Garo Hills southfulai ngut na Southwest Khasi Hills southfulai ngut na West Garo Hills Khatway na West Gentle Hills but Prapungut na West Khasi Hills Israel. Kilai ko spa Prapungut ki bakot pat ki kinthom ya nyawut na East Garo Hills District samut na East Gentle Hills aspa afnyawut na East Khasi Hills argut na North Garo Hills safungut na River District laingut na Southwest Garo Hills Afulangit na Southwest Khasi Hills, Khatrangut na West Garo Hills, Lifesangut na West Gentle Hills, but Khatnyungut na West Khasi Hills District. Kisangut ki baklapat ki dai sangut na East Khasi Hills, but iway na River District. Kajila Meghalaya hadu hingga sini kudon nyopo hajan ruspa andrifuwe ngut ki blayo yo kubuk khathandai ni ki positive case, hakaba saw hajar sunspa life kundai ngut ki dangdon hakijing summa ni ki active case, nrif saw hajar khandai spa aku angut ki lakot no, but si hajar aspa ngut ki lakhat no. Ki kriya nong sensa senong jong South Iliki senong ki bagan thup ya kathang benyang nong lo mau khansau bat plang mau pra jong ka plang duran ki baha papo ka rani ko civil subdivision jong ka Southwest Khasi Hills District kila penpau ya ka jing songkhia halo ka jibomla jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ni MEECL ban marumat ya transformer ubalas ni ha ka ni ka jaka kabla penlong ki nong senong jong ka ni ka jaka ban sa klem boarding electric mentala kumba katto ka ni nai kirang bas nong lam kinong yalam jong ka KSU umdolong circle mina ka sini balang jong ka tuyo kila kendo ya unong pet jong ka subdivision jong ka MEECL hamokurwat bandawa na ka corporation bagadai ban marumot no ya new transformer hakini hiyat sini ki banwan kumshi banta ban rakhi ya ka azadi ka amrit mahotsav haga babaro ki pai ba jongari kin rakhi ya ka jindap nyok sansnem jong ka jinyo lai nyok kali menta usnem tom ne ka mau khindiat ya ki khla ka wat jong ka jinla ki bala yakun pusya ya ki fareng ka balong kum kadak jong ka jin pusya ya ka jin sinsha ka jong ki na pereng kini upatukan soma ude uwe ni khlawat jong ka jinla ya upatukan sangma lakha hakasnang samanda ka badan hajan ka William Nagar jong ka East Garo Hills District but ude uwe na ki khawat jong ka jinla ublai kun pusya ya ka jin sinsha jong ki fareng dai hau no pra jong musnem khatras pa nyopuar baki British kilap ha sipai sharilum garu khanang banyo sansar ya kani jaka bat kilayat khma ya ki garu na kilai jaka katana sathi namini banasni ya ki garu ha ka to por la yalam da upatugan sangma banele persya ek pareng da ka bara da ki wat kisti bat kisum bat kadai ka thama ka ba umya ha ko dan shu na mar ki garu kindan sulai ne tiar hele ki papaka kum sipai pareng upatugan sangma ulakla no ha kani jinele persya ek pareng ha no pra jong usnem khaplas pa nyopuar hengai kanan jong upatugan sangma ukhlawat jong gejala la kemau da boro khamtam hajilla Meghalaya haringkat bak agut ki wede ki khawat jong rilum khasi bat jengkia bat kita kilong uturat sing bat uwok yang nomba Karuti Academy of Visual Arts kala penong ya ka Crystal Gill Award for Excellence on Visual Arts sa kajinyalang gabalong hadorbar hall ng Raj Bhavan Shillong hinan kasni hagaba ulat ka jala usate palmalik ulang kongsan hagan kasni na kayang ulat ka jala usate palmalik ula IT ya ka khusnam Crystal Gill Award alajar afwe sya wanhi Islam unong drodor bat ubana silang la juwai
Kato ki kubor kilakot bawan sa pi na studio jong ka All India Radio Shillong basta kindat po ni saya so pagkadali station na kabantay ki kubor hakaktin hindi badbupat sa kubor hakaktin pareng kani kadai ko All India Radio Shillong.